Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, tapasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Sakmay na, makablaawan, nagiti sumaganad a papagayam. Christopher Yap, Jonathan De Leon, ken Rolly Bugarin, iti Stainless Shop, Baguio City. Pinoy Mix TV 79, wenno Victor Balonoy. Lagadon Family, iti Kapanikyan, Claveria, Cagayan, from Alvaro Jr. Lagadon. Kastamat ka ni Jasmine Rivera iti Qatar. Ken kada kay aminan anaayat amang tartaraba iti amin na programa ken vlogs tayo dito'y Jor Drama Tips TV. Malipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan anapauluan. Kilawan. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Dinggin niyo, kaibaga kada kayo apaliwaway. Trabaho, ti kandayo ditoy. Ken maswelduan kayo. Iswar sana ti lararamidan niyo. Jak kayat ti absentism, ken tardines. Ken jak kayat ti asal-asaw, adi agpakada no ada papananda. Ken, ada ajak kayat ti pakada-apakada. Dalawag mo't nga tan. Sige, agtrabaho kailangan. Ni sir at talaga, idalan na pala iti meeting. Di na pala idiretsa iti tao nga agkara absent. Para iti amin, timbagan ni sir. Siyempre, tapno awanen ti pakada-pakada kanayon. Kan tapno awanen ti maladaw, kada lumangan iti trabaho. Ad-addan ang mabuteng da nga agpakada. Ngamin, kunana di na kayat iti pakapakada. Ay, kalkal pastimeti. Neta, agin inistorya teraramidan niyo, na kaya doa. Oray agtrabaho kami mo, si Kangay. Mind your own business, apulakay. Oray daytan kaka. Supladaam, kandil-dilawam ni Amado kat agar-arum sakin ka. Jaklag tatakon iti kasta lalaki. Hoy girl, di ka agsao iti patapos. Anya? No asino ka no ti kagurguram, iso ka no ti pakiasawaam. Kalukwan day ta. Kagurguram nga rod, isukit din ti pakiasawaam. Kasta talaga, Sheila. Ay na, Emma. Uray agpiang-piang tilangit kendaga. Jakto kayat day ta tao. Period. Unay daytan kaka. Pumimpintas ka mat Sheila. Sigod mo't anapintasak. Aman, inal daw a pumimpintas ka. Sika nga raw, di ka pintasan niti opisina. Jak amuken ka. Kagurgura na ka day. Jak amu aken ka. Amaw, oray agong unget ka. Napintas kalata. Nay, napauli magkamatan.
Agkon-concentratak ngamin iti trabaho. Isaya. Sige. Pasensya ka iti parang isturbokin ka. Ay, awatan kayo na datan. Paraan niya dayta? Pangtidam ko naman. Tapno ibagak man na para kan karaytaw. Awato mon girl, naimas dayta a chocolate. Favorite ko dayta. Ha? Ikanak mamut amado. Apeng ikan ka nga. Saan mo ta sikat kayat ko? Makagatang akmut ay tikastaan niya. Sheila, di mo ka di pampansinon dayta. Nagalas si kababalin na. Diyak kaya taparakan ka. Ay ma, sikamat, ang angawon ka lang. Ang damot parakin ka. Mabalin ayamat nga awan. Best friend ko naman. Unay daytan kaka. Kaano pa'y mo ta nagbalina ka best friend mo? Tanda kayo mo't kaya man iti kanting. Kat syempre break time nga rod. Sa akong ti agorder iti snack tayo. Saanen? Ada kwartami. Saan nyo nagaston ti kuro tayo? Sa akong ti makamo. Narigatan. Amangan no agisingir kanto. Alright, daytan kaka. Sige kidin. Sa akong ti makamo iti snack tayo talo. Ay, kunaki din ano ni Sheila laang manon ti ilibrim tapursunadam ngamin. Tila ibagbagam mo't, Emma. Isumot tagpilit, di ba ang parikot na daytan Ada kwarta kunakmet. Jak kayat ti agpalpalebre. Siyak akot kayat ko. Nagganas samot tagpalibre. Unay daytan kaka. Un kayam Sheila. Kayat mo ti kilawin. Uray anya akilawan. Jak kayat. Siyak akot kayat ko. Ay, naimas dayta. Anya akilawon ayat ibagbagam. Uray anya kilawan. Kasi ti kilawan na kalding. Kilawan na bangus. Kilawan na pasayan. Kilawan na dalem. Kilawan na baka. Basta dagiti kakaimas sa kilawin. Wow! Nagimas dagitan. Mangtod kang tumang mga rod. Sige. Ikan kayo kan Sheila. Ni Emma laang ti ikam. Ta sa anak adubaw dawat. Unay daytan kaka. Sheila, apay adi mo kayat tikilawon nga idijaya ni Amado kan ka. Jak kayat amin nga agapukan kuanaan niya. No kadwanak lakit di awatem, kalpasan na itud mo kanyak. Anya? Di pa ikat ibaganan niya isukat kayat ko. Never mo't Jak kayat ti amin nga agapukan kuana. Sayang ang arod. Apay friend, kayat mo ni Amado? Saan mo't ngagdatdaton kanyak? Kun ore agdaton jak mo't kayat. Mutlagayam. Apay nga rod akasla idaldal nak kan kuana. Saan mo't? Masurunak lakin ko na. Isu akayat ko nga irurumen. Kayat ko nga awaten amin nga ited na tapno gasto agasto. Wen, bayam agumasto iti dakkel tapno gunggunana. Naglastog kun sip-sip. Anya? Unay daytan kaka? Marak man kiti. Inna kiti plaza. Anda katayag. Na, apay dayjay? Saan mo ta nagpakada kini sir? Rimwarlatan nga awan anyaman na. Iso jay ibagbaga ni sir, asaan tayo kano akasla aso. Agpakada tayo kano. Sa bagay, oray saan ngagpakada ni Amado tanalaing. Anya? Wen, kayang-kaya na ayakar ti alipuspos ni sir. Uy, mangag na ka. Kababain. Bayam tagpay sumot. Agasan na lang ni sir kat solve. Agasan? Kawan, Anya nga iti agas na. aging gaita saan mo pa'y lagayam nga ammo tiyag agas na kini sir. Awan mo ti amok nga yag agas na kin ni sir. Awan mo ti sakit ni sir. Ada? Awan nagkapoy kang agpaliiw, Sheila. Sakit a talaga? Wen, kano lalagayan ni sir? Unay day
daytan kaka? Painuman, kun pagpulutanan na laeng solve. Anya nga dya ibagbagam nga agas nga itud na. Food supplement ka di? Wen, Anya nga dayta a food supplement? kilawan. Amado, remarka gaya. Di ka pa'y nagpakada. Sana parikot na ito, sir? Nagkula, sana parikot. Eh, sir, denggendak pa yan. So, rimarak, napan ko inala dyan, nalipatak, kilawan na kalding, para kan ka, sir. Kilawan na kalding, kuna. Ay, nagimasan. Kunak tumay ta kursunadam, sir. Talaga paborito ko nito. Nang runa no ada pang paanod. Ay, iyalaan kayo, sir. Dahil talaga yan. Chicken. Ay, nagsayat ka. Tada pa'y manok anayon na. Lechon ka di a manok. Di na naawatan ni chicken. Di na nagets. Wan. Ano, kahit yung pati manok ka. Easy, sir. Nagimasmutan dagiti inted ni Amado kini sir. Umapalaklaunay. Pagan anom ngay? Nagimas ti kilawan akalding kan lechon a manok. Kakayatak launay Jakla kayat ti anyaman nga aggapo iti sip-sip a tao. Saan ko nga imasen? Apay nga minapanunutong pay lati kinasipsip na libre nga rodan. Ikan na kan ti libre. No sip-sip ti agitad iti banag, iboy-boy nanto. Ti babe kun ano giboy-boy. Unay daytan kaka. Inted na nga rodan iboy-boy na pay. Talaga nga iboy-boy na, ta sip-sip nga rod. Unay daytan kaka. Iti na ito'y bulan. Diyak kayat. Ngada maladaw ken lumangan. Diyak mo't kayat. Ngada pakapakada. Eh, taman ti sir. bagpaka naman ni sir. Sapay birthday inton bigat. Pakada ko man, agsasangpat nagti sa ngayilig. Saan na mabaling? Ni sir ni papakada ba? May sangal daw lang mat, sir. Dakkel apu kaw yunaytan. No adaawan kada kayo. Iti na ito abulan. Naghabhabol tayo. Iti products ang ma-export. Distrito. Hapding rot, sir. Di na kaya. No kayat mo. Saan ka na sumsumrag? Nag-birthday kalatan ka na yun. Unay daytan kaka. Ang birthday ka na latan na kanain. Sir. No ang isen kayo ngay. Ta ada saganak akilawan. Apay, adi mo yung bagadakos. Naglanggong kan. Unay daytan kaka. Tigay ka ni sir. Nagrigat akag pakada ko ni sir ikan nyaman na lakad ko. Niamaro kat 1 click lang. Awan. Kapoy ka mo ngamin. Sakbay nga agpakada ka. Dakamatum adagos. Iti introduction mo. Anyang introduction? Tunggal agpakada ka. Sir, kilawan. Agpakada man kunam. Kastoy tumutan ti sungbat nakin ka. Ha! Ayan na di kilawan. Kunanan to. Unay daytan kaka. Imbag tanadakamat mo di kilawan. Tano saan di nakapinalubusan nga ore agkamata ka iti berde. Unay daytan kaka. Apay ngay, adi ka simbrag, anak ko. Napanagin matang iti irigalo ka ni Sheila na nang. Kano adda trabaho. Limangan ako na. Una ti babae nga inay ayat ko. Kaya't mo asawan. Una umpay lata babae ngam tatrabaho. Easy, mother. Anya ti ise nga ibagbagam. Nalakala nga nalanaan ni sir.
isipat mo lagi kilawan, ayos. Unay daytan kaka. Ado ti abusado, kan awaran bain na kada kayong empleyado. Basta sa tao. Agulimag kayo. Awaran kayo ti bain. Siga, amado. Ramwar kano kay kayat mo. Sumangpad kano kay kayat mo. Anat klaseng empleyado. Ngamin sir, naglutak pa iti pulutan na kilawot. Shut up! Tsak kayat ti palawag na purot ti ulo. Sininyasan lang sir. Garit sir, garit. Pa-thumbs up kapay laang langgaw. Nag-post-call tarupam. Umisim-isim ka pala dito. Get out! Sige sir. Agkikita tayo ito ni Jabalayo no Rabi na mangyagakit kilawan. Bulok mo't style dagitoy at tao. Makapasurunda talaga. Agpada da mauyong. Isu nga, agsagana da. Saan mat tinasamsam nagdasar ka na maro? Nagbakasyon dan Nagpaut matan di bakasyon da. Kasta talaga. Pinagbakasyon ti operation manager. Manaw ngayon lawas. Ti damag ko ka. Agnanayo na ng bakasyon. Anya, unay detan kaka. Ket ni amado ngay. Nakilawon Anya, Nawarningan. Maidimot. Wan, naidimutan. Kun basit la kamalina, kilawon da dagos. unay detan kaka. Patapwakan da dagos. Awan, isilakin ko na. Ikan nantomanan ti kilawan di sumukat na manager. Solve. Saanan tamudan da jay nga style na. Nukas dya sumipsip. Bulgaran to mat ngamin no sumipsip. Anya nga ida. Mas daawa nga ron. Isu nga imbis akayaton ni Sheila, tanasing po mo basit, saanan. Talagamot. Jak kayat at ipakaibabainan na. Kat pakaibabainak met. Narigat iti kasta a tao. Ta saan a makaarunsa no saan a sumipsip. Una, nasaysayat mutla ang jay agtakder iti bukod na asaka. Jay makuna nga honest. Ngam jay baybayadan na din ti panagpangato na. Tano awan tun ti may bayad na, uno may regalo na, ay mabanistak akas larugit. Unay daytan kaka. No, tarigagayan tayo ti rumang ayon no ngumato. Daytay, nasaya tawagas. Saan kita mangbayad? Ta kinukusit ti kasta nga aramid kakapsat. Ket, ti agkusit, saan tong agbaligi? Mapukaw tumutlang kenkwana dayta. Daytoy apakasaritaan ket nagparangan dagiti sumaganad a papagayam nyo. Ray Madulay iti papel a Sheila. Jocelyn Oblero iti papel a Nanang ken Emma. Ken Triple R iti papel a manager ken Amado. Pwede gagayem ditan dinagibusan ti pakasaritaan na napauluan. Kilawan! Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.